centru su dobri uslovi, dobri su treneri. Najviše mi se sviđaju stručni predmeti koji su povezani sa našim radom na terenu. To su pre svega upotreba sredstava prinude, održavanje javnog reda i mira, suzbijanje kriminaliteta, policijsko ovlašćenje. Želeo bih da pozovem sve one kojima je ovaj poziv u srcu da dođu, da se prijave, svi oni koji žele da služe Republici Srbiji, da se zajedno borimo protiv kriminaliteta kako bismo našu decu i našu zajednicu učinili bezbednijom.